Velika uskršnja akcija u svim Sting supermarketima. Kulen meso kombinat 712,80, dimljeni vrat Trlić 549,90 dinara, pečenica meso kombinat 594 dinara, tunjevina La Perla komadići 170 grama 89,99 dinara, sardina El Capitano 125 grama 69,99 dinara, zreli sir Kriška Kuč 277,20 dinara, pekarski kačkavalj Kuč 517,44 dinara, domaća torta Stracciatella 2 kg 831,60, Valc krem pola kilograma kakao i miks 189,99, kafa Kolumbo 100 grama 67,90 dinara, Vranac 1 litar 126,99 dinara, Fešta Fresh Cola 2 litra 60,79 dinara, La Vita Breskva 2 litra 109,99 dinara, boja za jaja 2,99 dinara. Ne propustite veliku uskršnju akciju u svim Sting supermarketima.